Amakuru aturuka mu nzego z'ubuzima akomeje gukwirakwira aravuga kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo n'urukingo rwa AstraZeneca. Perezida Tshisekedi biravugwa ko atarikingiza kandi akaba akomeje kunenga uru rukingo avuga ko atizeye. Ibi bikaba bihabanye n'imbaraga guverinoma ikomeje gushyiramo ngo ishishikarize abaturage kwemera gukingirwa icyorezo cya COVID-19 gikomeje kubica bigacika hirya no hino ku isi. Kugaragaza aho ahagaze kuri uru rukingo kwa Perezida Tshisekedi rero kwamukururiye kwibasirwa bikomeye cyane, aranengwa. Ku ruhande rumwe nk'uko iyi nkuru dukesha RFI, ni radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, ivuga umukuru w'igihugu yanze kwikingiza, ariko ku rundi ruhande yatangije ubukangurambaga bwo gukingira abaturage basigaye b'igihugu cye. Benshi bifuzaga kubona umukuru w'igihugu afata iya mbere mu gufata urukingo nk'uko byagiye bigenda mu bindi bihugu bitandukanye. Umunyepolitike Martin Fayulu waruhanganye na Bwana Tshisekedi mu matora aheruka yagize ati, nge ubwanjye nafashe inshingano zanjye ndikingiza ku itariki ya 10 Kamena kugira ngo ntange urugero abanyekongo batere ikirenge mu cyanjye. Undi munyepolitike witwa Seth Kikuni nawe utarahiriwe mu matora yo 2018 we yahamagara abanyekongo kutazatinyuka kongera gutora Perezida Tshisekedi mu matora yo muri 2023. Perezida Tshisekedi kandi yananenzwe n'abadiplomate bakorera i Kinshasa. Umwe mu bambasaderi ba kimwe mu bihugu byo muri Afurika utarifuje ko amazina ye atangazwa agize ati, nka Perezida wa Afurika yunze ubumwe yakagombye kwitwara ukundi. Iyi nkuru ikaba inibutsa ko uru rwego rubumbiye hamwe ibihugu bya Afurika rwatumije ku bwinshi inkingo za AstraZeneca ndetse rwazakiriye ku bwinshi mu mugambi wa COVAX. Iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'imiti muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ntabwo batinyuka kunenga umukuru w'igihugu ku mugaragaro, ariko impuguke zimwe rwihishwa zinenga ahantu ahagaze ku rukingo, zivuga ko bishobora kugira ingaruka kuri gahunda yose y'ikingira mu gihugu cya Kongo. Ibi biravugwa kandi mu gihe ibitaro byagenewe kwakira abarwayi ba COVID-19 muri kiriya gihugu byarengewe kandi umubare w'abandura ukaba ukomeza kuzamuka umunsi ku wundi mu gihugu gituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu Rwanda, ukwezi kwa Kamena no kuva ukwezi kwa gatandatu kwabaye kubi cyane nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibitangaza. Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda ukwezi gushize kwa gatandatu ariko kwabaye kubi kurusha ikindi gihe cyose. Ari nayo mpamvu guverinoma ivuga ko mu gihe ingamba ziriho zitatanga umusaruro wifuzwa na guma mu rugo ishobora kugaruka. Hagendewe ku mibare ya buri munsi y'abandura n'abahitanwa n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, usanga ukwezi gushize kwa Kamena kwarabonetsemo abanduye bashya n'abahitanwa n'icyorezo cya COVID-19 kurusha ikindi gihe. Imibare y'inzego z'ubuzima igaragaza ko muri Kamena igipimo cy'ubwandu cyavuye kuri 4% kigera ku 8.8%, kuko abanduye bavuye ku 27,023 tariki ya mbere bagera ku bantu 39,047 tariki ya 30. Bivuze ko mu minsi 30 gusa habonetsemo abagera ku 12,024 banduye COVID-19. Ni mu gihe kandi muri uko kwezi konyine igicyorezo cyahitanye abagera kuri 81, umubare munini cyane utarigeze ubaho mu Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel avuga ko igiteye impungenge kurushaho ari ubwiyongere bw'abarwayi bagaragaza ibimenyetso ndetse kandi bikarangira bagiye mu bitaro bitandukanye nuko byahoze mbere, aho wasangaga 10% gusa ari bo bagaragaza ibimenyetso. Yagize ati, abenshi bageze kuri 50% bari kwisuzumishiriza mu bigo nderabuzima, ati mu bitaro no mu mavuriro yigenga. Ni ukuvuga ngo ava mu rugo afite ikibazo gituma ajya kwisuzumisha. Igikurikira rero nuko n'umubare w'abinjijwe mu bitaro muri minsi nawo wagiye wiyongera. Ati urebye rero imibare ukuntu yagiye izamuka muri uku kwezi kose kwa Kamena nk'aho tuvurira abantu COVID-19 mu bitaro bya Nyarugenge, atusanga dutangira ukwezi kwa gatandatu twari dufite abarwayi badasaga 20. Ati uyu munsi wa none dufiteyo abarwayi basaga 127. Ati iyo bagezemo rero, ati nabwo rero abenshi turi kubona bakeneye umwuka. Ati umwuka twakoreshaga nawo muri biriya bitaro umuntu arabona ko ipimo byiyongereye inshuro zigeze ku 10.
ati cyanyuma ni abapfa bazize COVID-19 ntabwo rero twaherukaga ngo imibare y'abantu 7-8-9 bapfuye ati ku munsi noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo abantu bakiri bato ati harimo nk'abantu bafite imyaka 40-39 ati kandi nta kindi kibazo cy'ubuzima yari asanganywe ngo uvuge ko COVID-19 yaje kumuhura kuko yari asanzwe afite ibibazo by'ubuzima. Ibyo byose rero iyo umuntu abirebeye hamwe ati ikibazo cya COVID-19 kirakomeye. Ugereranyije n'ukwezi kwa gatandatu n'amezi 2 yakubanjirije usanga harimo ikinyuranya kinini cyane kuko nko mu kwa kane habonetse abanduye 3,198 mu kwa gatanu habonetse 1,738 uvuze ko muri amezi yombi habonetse 4,936 bangana 41% gusa y'ababonetse mu kwezi kwa gatandatu konyine. Mu gihe kandi abapfuye muri ayo mezi yombi ari 45 bangana na 55% by'abapfuye muri Kamena. Inzobere mu ndwara z'ibyorezo akaba anakora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda Dr Vedaste Ndahindwa avuga ko kuva iki cyorezo cyakwaduka mu isi y'u Rwanda atari cyo gihugu cya mbere gihuye n'iki kibazo. Ati ngira ngo mu Rwanda tumaze kubona ko ubu Kigali turimo kugera ku mibare tutigeze tugira mbere, ariko ntitwavuga ko ari ubwa mbere habonetse imibare myinshi ku isi. Ati hari ibihugu bibona ibihumbi magana ku munsi, ariko ku bwacu ni imibare iri hejuru cyane iteye inkeke kandi tutakwifuza ko ikomeza kwiyongera. Ati ni nayo mpamvu mu kwezi kwa gatandatu ingamba zo guhangana n'iki cyorezo zavuguruwe inshuro zigera kuri 4 zose. Amasaha yo kugera mu rugo ava saa 4 z'ijoro ashyirwa saa 11:02 ndetse ashyirwaho na gahunda ya guma mu karere. Gusa Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente avuga ko izo ngamba zitagize icyo zitanga na guma mu rugo ishobora kuba yakwitabazwa. Yagize ati mu by'ukuri iki cyorezo nta muntu wavuga ngo arakigenzura niwe ugifiteho imbaraga. Ati imyanzuro igenda ihinduka, ariko ikiza nk'uko nabivuze nuko n'abaturage ubwabo kugeza ku rwego navuga ngo dusigaye tubona imibare tukibwira igikurikiyeho. Ati ikindi navuga ko ati tureba urwego rw'ubuzima tukanareba n'ubuzima busanzwe bw'abaturage. Ati imibereho abaturage barabaho bate? Abo bahoze bandika ngo muturinde lockdown, ati ntabwo rero ari ukuvuga ngo mwiturinde nkaho ari leta ibafatira lockdown. Tubishyira ku munzani tukareba ngo ese iyo lockdown ibaye biragira izihe ngaruka no ku mibereho isanzwe. Ati bivuze ngo rero dukomeze twirinde n'iyo lockdown ishobora kuzongera ikaba. Ati bitewe nuko imibare yakomeje kugenda izamuka. Kugeza ubu mu Rwanda abakabakaba 400 gusa nibo bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 gusa kuva muri uku kwezi kwa Nyakanga kugeza mu mpera z'umwaka. Hategerejwe izindi kuko rero gukingira benshi ariho hari amizero yo koroshya ingamba zo gusubira mu buzima busanzwe nk'uko inzego z'ubuzima zakomeje kugenda zibigarukaho. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba leta zunze ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa rya Paul Rusesabagina mu ibaruwa bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Bwana Anthony Blinken. Baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka kugira ngo Paul Rusesabagina asubizwe muri Amerika amahoro nk'umuturage wemewe w'icyo gihugu. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye ibikubiye muri iyo baruwa. Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono n'abasenateri n'abadepite bose hamwe 41, iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe ku biganiro agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi bagereza bagahitamo kumufungira mu kasho ka wenyine amasaha agera kuri 23 ku munsi, bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye.
Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St Mary i San Antonio muri leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwemo abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa Bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka Bwana Rusesabagina akaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo.